Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hadin ke jinghang dam ke Arsngi Armian. Bala penjeri da ke Deputy Commissioner Joko Southwest Khasi Hills nadu ke New Teru Jembang Arajar Arfway nadu ke Porsche Paujian Miet bat ke bala kutno ke Shpau Teru Jembang Arajar Arfway ha ke Porsan Bajem Step. Ka yau ke hat ke Shnong Makurwat kelas dang bantenem biang da ke de ke thiet bat da ki nong lit siu lit tada. Ha kini ke sengi ke bati CCTV ke layo lat ru penekran bagi katu kat ni ki nong shong yo. Ha Makurwat ha ke bagi lapen pau ya ke jingdu nong ke bakrau. Lada ke don ke jingkang kerdep hapok ke distrik Henry ha ke weipat kaliang kilapan pauru ya ke jings ear mensiem na ke jingwan shop jong ke kelam jingpang COVID-19 hapok ke ni ke jela ke balak ta ru wat ya ki nong shong shnong jong ke ni ke distrik. Ha ke kaliang te langis ngam ya ke lockdown te iskeu kumbangi la yabja nila dunong nong di hako nisnap nomor bangi imja nak ni ka lockdown nang imja nak ni kedukan dai lockdown di na kini niyo shu no ka bujing ngi ki pai baro dan pada nidon kan ni ka lockdown di nomor bun hangi ki basong yo hang ne pomokrot ni sim nakaram akasha di da kini su nong ko kini ki anu snem bradap kanu jing nong ka pai ba sibun ki ut ba kamlong siu ngimyo yesu da ingin siu ke dukan da ingin siu ki baitiar jongki marwari dan jongki ki dekhar basyasor tidak ingin siu mar hakalok dam mak siu ban yong bukan mak siu ban tangman mi sabar mak siu nyek siu ban mi sabar ti hendrai khat par hakawe kan yang mentah ni corona pi awangi pe mentah haka nekari ke jongi nekari India jongi sibun ki niki state napok ka jela apuk kejela jongka kunai kini ki asam ki ter kini mo apuk kari sibun ki jelah kani pokari intia jungi gidan ti ngipet sibun kini ukurna ulah ketak sibun ya kai jempang ki breu bun ki belaya pro ti hakoi kaliang ni perkhan kumno bangidai banlat na unai kunyang jempang batkan lat ru na ka lockdown ti hakoi kaliang ni perkhan ba ngidai ya ka ba ngimbut iki protokol jong kasokar kenang ba ada ngibut ke protokol jong sokar nilai nakan ka lockdown ro ni tiada kulit yang umyo su ya kaban pur syaki wepan andre nga ka sokar ro astu hi ka kamram kumno ka dai benne kapen jin surno iwat ya ka lockdown ro ada uni kunyang umyo su ya kaban benyabit na we sya wepan ya uni kunyang boro i has hapoka ri ke jongi pokani kari India jongi hagwe pat ki jelangi iba sibunut ke mesin ke bokodor ke layap buat kumjuru ke jing pusta jing uni kunyang jimpang ro ke langjur wat hak kini ki dong buat kini ki snong ke jongiru wat hak ni ka distrik ke jongiru ne po mau perwat sawes ke sihir ro abun ki bayo ya uni kunyang jimpang di kadon hi ke jing shooting boleh kamdon kadon hi hangi ki brio ke jing shooting mar ba kunyang umdei kunyang oba mos ong nak kunyang utau badai tang kum ki biang klik andre ketak ro wad hadu ba ngindai ayap ro te ngi kum ki breu mo ibad im ha ka ni ki im ha ka ni ga distrik ke jungi bayat ke bayang ha ni distrik jungi la kum no ni ban but ki protokol ya ka ba ka sarkar ka lambu ya ka bangin thet ikiti ban thet ikiti man la ka sim ong hak manaka sipang le singin ong kumba sipok seminit marka sipok seminit ni thad gikti in thad dagi sabon nan ndak musai ni tesar ni thad gikti bar kunjuro ngin but ya ka social distancing bat kawiro ngin pikir banya jan bar ki breu ini yen kumba buka sarkar ong simitar lani armitar na we breu dibat kunjuro hamtam ide bandeng kemas bangin light banyabit na uni kunyang cipang ni kum kinong sungyaw ni kerpat mo ya kinong wanyaw bat kinong sungyaw ro kunju ba kide ban kiar da ka ba ya lumpay ba da ka ba kin pikir ya kemandeng ki mas bat kunju ro ba kin pembiang ki sanitizer
bat kawero bikin ya ban ya jengai iwe ni iwe kata kadai ke jingkat pat dongah nak tak